zanimljivo. Mi ga zovemo Solun, a on je u stvari Tesaloniki ili Tesalonika. Salonika. Ima neke veze. Evo me, sad sam srećan kad čekam da sunce izađe, mada malo sam poranio. Mogao sam malo i kasnije to da dođem. Obično žurim, obično trčim svuda, pa onda kasnije, ali nigdje ne zakasnim i onda kasnije naravno čekam druge stvari od kojih ja ne zavisim, a koje ne zavise ni od mene. Više ljudi ima nego što je to bilo prošle godine kad sam bio, ali dobro, to nije ni bilo isto vrijeme, to je bio nekad kraj junija, a sad je već avgust, nije ni u isto vrijeme izlazilo sunce. Uglavnom, da, tad je možda bilo nekad u 5 časova, sad je već skoro pola 7. Zadihao sam se, malo sam trčao, dok nisam stigao. I evo ga, sunce je izašlo. Sada je 7 časova i 10 minuta ujutru. Kada sam prošle godine bio ovdje u Solunu, vidio sam da zaista ima dosta toga da se posjeti. Prije svega tu imamo dosta arheoloških muzeja, ima dosta nekih drugih mjesta koja mogu da se posjete. Što na otvorenom, što unutra. Ima čak i ono što je vezano za srpsku istoriju, ima čak i srpsko vojničko groblje, to je vojničko groblje iz Prvog svjetskog rata u stvari. To su oni koji su, to su bili oni vojnici koji su trebali da učestvovali u probijanju Solunskog fronta, odnosno oni koji su trebali da učestvuju, tako, oni koji su došli sa Krfa ovdje i nisu mogli da budu tamo sahranjeni ili već nisu među vremenu bili sahranjeni, tako da ovdje zaista postoji i taj dio ostavljene srpske istorije. Ono što je ranije vezano za srpsku istoriju odnosilo se na Solun, imamo recimo podatak da Sloveni nekad tamo u ranom srednjem vijeku, kada su osvajali, odnosno kada su naseljavali prostore Vizantije i osvajali pojedine prostore Vizantije na današnjem Balkanskom poluostrvu, odnosno južno od Save i Dunava, Solun im je bio neosvojiva tvrđava.
jednostavno u nekoliko navrata su opsjedali Solun i Solunsku tvrđavu, dakle evo ovo je samo jedan od toranja te tvrđave. Nekog puta su pokušavali, ali prosto nikad nisu uspjeli. Također isto Sloveni su pokušavali da zauzmu Carigrad, dakle što im nije pošlo za rukom nikad. Dakle, ni Solun, ni Carigrad od strane Slovena nikad u istoriji nije bio osvojen. Ali eto, kasnije su došli Turci, Osmansko carstvo i to je, i svi ti gradovi su pali zajedno sa svim našim, sa svim slovenskim, balkanskim slovenskim narodima. Evo vidimo sad kako sve to izgleda u rano ujutru. Sada je otprilike 7 časova i 15 minuta. Ja sada idem da nešto doručkujem, pa ću onda kasnije da nastavim sa snimanjem, mada kasnije će već da bude i vruće, već treba malo da požurim da snimio još neke stvari. Aristotelov trg. Jako lijepo mjesto u Solunu, na obalu. Mislim da je dobro bilo da posjetim srpsko vojničko groblje na Zejtinuli put. Mislim da je u ovom pravcu gore. I evo sam bio na Zejtinuli u srpskom vojničkom groblju. Imao sam tu čast da mi u par detalja pojasni Đorđe Mihajlović, čuvar ovog groblja, čiji su i otac i djed čuvali, prvo djed pa kasnije i otac čuvali ovo groblje. Pojasnio mi par osnovnih odrednica koje su bile vezane za nastanak ovog groblja i generalno šta se tu sve nalazi. Savičko groblje isparat 1418. Celo groblje ima 21.000 boraca. Od 21.000 ima 8.000 Srba. Ima 2.000 grobova okolo, a 6.000 ima dole, ima kosturnica dole. Da vidite, svaki ploče u zid ima kutija kost, zatvor sa merme ploče, ne može da vidite kost. I tamo piše ime, prezime i mjesto rođenja za koliko su zna.
zašto ima mnogo nepoznato. Još malo gore naše groblje ima 8 tja Francuza, druga su dole ima 3.500 Italijana, još malo dalje ima 2.000 Engleza i 400 Rusa. Samo za svaki groblje ima i drugi ulaz, u naše kape piše srpsko vojsko groblje, ja sam čuo za srpsko groblje. Još malo gore piše Termite Française, ima čuvarku na francuski. Tako i dole piše Militaro Italijano. Mi imamo centralno mesto, najlepše spomen i najviše posjetivaca. A pre bila jedna društvo, on isto Republika Srpska. Zastojimo pa svake mesta, ne piše i Banja Luka, i Bugon, i Romanija dole. Predajte dole, vi možda proslavite. Ovdje vidite piše Lepiški. Ispred vrata domovinskih. U svome hodu izgibo se Ispolinski za jedinstvo i slobodu. Njina dela slavice se do posljednjih sudnjih dana. Slava jatu besmrtnika, mir pepelu velikana. Vojislav Ilić Mladen. Gore ima vojna crkva, kad dođe svećenik, spavamo liturgiju. Jedna strana piše drugi stih. Blago potomstvo što za njima žali, jer oni behu pomoć svome rodu. Blago i njima jer su slavno pali za otadžbinu kralja i slobodu. Opet Vojislav Ilić Mladen. Druga strana piše cijela istorija. Neznani tuđince kad slučajno mineš pored ovaj svetsko-zajedničkog groba. Znaju ovdje su našli večno utočište najveći junaci i današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorosta su svetsko-istorijsko-vojni, koji je svesa i kusenja prošao i čiji su borci divljena dostojni. Padali od zrna od gladi žedi, raspinjani na krst na Golgote visu, ali crtu veru, pobedu, krajinu nikad za časak izgubili nisu. To opet Vojislav Ilić Mladen. I 3 stih. Vidite, on bio bor, da to piše lepi stih, učitelj, pesnik, iz okolina Požarevac, Pedramlaga, Poreku, Crnogorac. Sad, dole piše cijela istorija. Samo, vidite kad pre to sve isprvara, samo mi imamo i drugi, ali vidite tamo pločicu. Dole oko 2000 internirata u logoru, nemački logor u Solunu, 129 streljani. Među oni su otac Miša Janketić, to svi znate, glumac, koji što mašao kod Bijelopolja. Tamo sahnove goli jami. Za najviše ima Republika Srpska. Je Čulibrik, bosanski Tešin, Sprijedor, Poskova iz Brijesta, Kolopara. Ne piše odakle, ja znam. Dole ima Iliđa, ima tamo Iliđa. Kam ne piše za Sime Sordenje, ja znam, ne piše za Sime. Da, pa bilo je dosta srpskih dobrovoljaca, koji su bili iz Bosne i dolazili, prelazili u Srbiju, jeste. Dobrovoljci došli od 2 mjesta. Jedna bio dobrovoljci iz Amerike. Jedna metar go od Dunav i od Drina, mobilisan Austrijanci. I pošalju Ruski front. Posle revolucije tamo došli na Solunski front. Sad to dole ima, piše dobrovolj iz Banja Luka. Dobrovolj iz Buvojna, iz Gačka, dobrovolj iz Sremska Mitrovica. Ili Lika, ili Dalmatinci, oni svi dobrovoljci. Jeste. Pa da, Bosna je bila tad pod austro-ugarskom okupacijom. A došli dobrovoljci. Da. To su ipak Srbi. Da, vidite ovo, svaki ploč, zid ima kutija koš. Zato ono se merve ploče i tamo piše ime, prezime. I mesto zakon kužana. Da. Vi ste, Republika Srpska, vidite, tačno sve goće ovdje. Vidite, on je otoverac. Vidite, ovdje prvi zastav visi Sarajevo, komadant Beljbuković, Srdan Knježević. Da. Koji ovdje ima brigada Beljukovi.
ili brigada Vukovića Drina, to je iz Vornika. Da. Ovdje počnemo sve brigade koje su goru tamo. Evo i Karać, Mladić, on pođu Brčko, Pala, tako mi cijeli štori. Panteri, pođu Mauser tamo. Ne? Da. Ovo je Manda, on bio vođen za Četnici, Slavko Aličić. Evo, tamo ima, piše Grbavića, kako Sarajevo. Da, jeste, to u Sarajevo. I Švoca. Sad ovdje, to je cijela istorija. Komandant prve armije Petar Vojnović, Jest. komandant druga armija Vojvoda Stepan Stefanović, komandant treće armija Pavle Đurišić, Vojvoda Živon Mišić, moj Radomir Putnik, Čerdar Janka Vukotić, komandant Crnogorska armija, i dalje kralj Nikole, Miloš Obrenović, kralj Petar, Karađorđe, Aleksandar Njegoš i najhrabri žena Milunka Savić. Da. Da. Likovi iz cijele srpske istorije. I ovdje vidite ima Petrahilj, Jest. kad dođe sveštenici, dajmo pomen ovdje za sve Srba koji pobudili. Evo i patrijarh Irinej, patrijarh Jest. Pavle, Patrijarh Pavle. Nikolaj Šaraj koji je umro pre 2 godine. Sad ima novi Hrisostomos. Dolazi mnogo puta, jako nam mnogo dolazi. Evo, predsjednik Dodik, predsjednik je Nikolić, bio mnogo puta. I to vladari su i došli. Da. A ovdje kako Ratko Mladić, kako Gena Vlado Izbek. Znači on cijela istorija. Sada, vi možda slikate, on možda kroz ja pogledate ovdje, da vidite. Ima po svaki mesa. Ovo ima sveće koji oči pali za pokoj. A ovdje ima Žanca iz Lokaja. Da. Republika Jeste. I ovaj isto. A tamo ima Crnogorija, Danilograd. Srbinje. Da. I Švoča. Foča. Da, možda vide, Vučijaka, to dolazi, oni veterani od Vučijaka su brigada. I može da vide, osveće sam, i nemo sredovati. Možda prošetati, ja prošetam gore. Ja to od jutra ima posjetila tamo. Da, okej.